Ray Healing Point Jumedie no yede ba som kwasiada eprabo so meda etoso edunai emu emsia medi de ohenere maame akua yeboa esia mabronya obetimi afra mabrewatia meje osododo na da ne da yese ode hyenko anante etimi ba say ya na doctor so abba na nyi obi ase Dr. Yusuf Salifu ya wo free 21st clinic where Dr. Panyipa eno a obi say na doctor ya am ya bo awde na bai de ze do si ni ma de ne bro so no enya asem keto na me so de wo hu bibia ai lambia manola lambia majola lamasankra ede Dr. Mwakwaba pacho apom to say nyamina domboko on the times now make a calamity be metrabi 21st oboko there oh nyamina dom manager Daniel no hoye pa okwa akacha nsa mechia no be obi anso ote enka ye chia no mpacho yo Dr. Blessed Foster so my enchia openye kese na asye what to say yo bia kwaso pepe yan twentwe so bese na watch neka ho na watch me ensenie ena yede eye asemtire bi eto bema so ayetu ne srani abasa ne nyina no ene se yentina ewo nipadua ne mu eno de enya moja na fam na emom ayese enyina mahoden ene nemu a eboa ema nipadua no etimi ye na dwuma sede yese na efata eho techema wo haw bi ba ho anase se ye bi beka no a ekwan ya ye befa so a ye behwe na yetimi asia no de ema ne ba ene mpo ne ba se de ya na ho na musisi ya wo no eho asem ena ya bo ho nkoma ene ka ho a na wotwe miense ne ye kwa akogya ne kwan na ye de akogu na wotwe etwem no doctor kan ya ma kofifa memantini kese ye sense wonu manimu yi ema so de akura mpo sa be follow say doctor oni say asem we ho wa fa amantem enso se o ye be sa ba betina se ne doctor yaba mama fo ho nerves damages and repair oka say ye de we ka kra bia ne be fa course ne dodo na ntinabusia ebre ne so a me de numbers ne beto dwa ne be bie ne ntem ne atime yi mu nsem ne nyina no nkakra na obi anso akoma ato ne yem doc etiefo ne nyina ye krado 8 ye wada roma okay yo medo asepa na asunye nka obi bia otie na na se wona wo hwe nyina na nerve damages and repair na menyanko topic no so ntentem na kire se yemre no mebo no tofa kakra de yasua from the beginning na kire se ye de aba na de no so na kire se de akowie ye ka se nerve ankasa na nerve no eye wires a woni pedua no mu nerve ankasa na eye wires a woni pedua no mu na ontimi nte nerve na se abra onya hu nervous system okay nti ye ka se nervous system a eno ejina homa ya adwen no ya chi bramo spinal cord eno ye ahoma bia no so edwo efri wa adwen edifa wa chi kasa no musa okay ansana edi ama nerves no eno so na ye wires a edwo no wa adwen no anase wa chi kasa no mu ansana edi akọ ye onsa online anase onipadua na akọ anyina enti sa wires na eno ewo yetimu yadwemu ne ye spinal cord no mu na eba ye nsa ye nipadua na akọ ne ye nan no ba bia no eno na ye frɛ no nerves no ana eno so akoye se wires no enti se eno nni ho a nipadua no ntimi ye adwuma ba biara da eno nni ho a wadwen enni ho esan se oye wadwen se obabibi kura ntimi ye meka se bibia na chese bia opesa okasa se nerves no nya adwuma ontimi nkasa opesa otu nan na wonante se nerve no enya adwuma ontimi ntu nan enye den ennante sanso na ebia opesa ohome se nerves no entimi enye den enya adwuma ontimi enye den enhome na santi no ye wode wankasa wo ehutumi se opesa oye na watumi aye ana ye wode ewo ho a etumi ewo ho na eye adwuma automatic na chese enu ni ho a bedua no so enye den NCP na santi no nervous system no ya chemu mienu pepepe autonomic nervous system and ewo somatic nervous system okay enti autonomic nervous system no ena ye nerves a ema ni pedua na kwa bi eye na adwuma abra enya wo na wo control no okay enya anasa enya and yes enya wo person na ede ye adwuma ebi na ye mfram se ohome okay
ebi na ye se wakoma ebo se de esi bo no se ebi a 80 minutes 80 beats per minute and I say 60 beats per minute and 100 beats per minute ne nyina no na che se de wakoma ne si bo pe no eye nerve no e na e control okay e na sanso na say ebi a opese ofa ade wo table so why wadwin so be fa ade wo table so na no na ama information na free wadwin mu e dia force panel cord na dia ama won san na watimi atene won san fa sa ade no na ke say enya adwuma obeye wadwin so be fa ade no de na mom ontimi empagya won san emfa sa ade no sa pepen so na say nerves no enya adwuma ade be wo na ase pan so onte se ade awo na ase onte ya obia na ke se anka normal circumstance no anka bibia wo na ase no anka sa message no ebe fa sa nerve no mu sa na akọ wafa wachi spinal cord no mu na akọ wadwi mu na aka kire wadwen se bibi awo na ase na watimi ate na ke se enya adwuma bibi wo na ase kra onte eno na edrum pempenso bi a obi nantia na se ne mpabo ro kra waso wante ohun se ne mpabo awro yes eba na sa na ke se nerve na nkasa no ena enye na adwuma yi sa repenetie enti ye kire normal hodo a ebetimi de problem aba nerve mu but emre nti sa honom de de beto nchen na ya ba nsonsanso a obetimi anya abra nerve ho aba problem enti nsonsanso obetimi anya abra nerve ho aba problem no eno so ye no mabebre se de no causes no esitie no ye ka se no man kitinkiti bi wo honom a o ya wani mma ho nso no na e the problem eba nerve no mun kitinka the pressure to so sa yes ebi wo honom so a nerve problem na etimi ba prekope ebi na accident na asofo ni nyina e causes na mom no abra nerve no problem abamu awie no ehun sunsanso anase science be na obehu se we de nerve no na problem abam eno chese ye wo nerves ahodo bebre a ye nim krampo no meka se ya adwen mu sei no anase ye brain numu no nerves neurons bebre ena wo ho neurons bebre enti eno na to asan akoye nerve no enti ba bia nerve be wo bia no se ehono dumadi a adie se eho ba problem a sa dumadi no eno so NCP anase eno so problem e ba ho enti ebi ne se ye wo vagus nerve no ena ye nerve bia eno na se ebia ema wakoma no etimi bo se de wo se ebo kum kakra se de be ya betuma pompi moja kama se de se fata na se ko ba ne se problem e ba vagus nerve no mu a de betuma ye ne se betuma wakoma bo rough enti obi ho no ma se de na kuma si bo no timi se enye se bia e bo no tentem e wo ho na bo kikim ase mi no to aso na e bo no rough saa ebi wo hono ma etimi ma wakoma e palpitate na kese ebo tentem peli yes ebi wo hono mo so ana ama wakoma na ebo slow eba na sa entimi pompi moja se de ese fata sanso na obi wo hono ma odidi ana se abiane na hye no so ankasa kese odidi a be hours time crampo na still our feeling say abiane eda so wo yim ya cheko sa pepe na tie na eba na sa na kese akoma wo yefunu asa aye blote asa dem from be gina oyefunu mu ni ade ahana asa mo oyemu atim enti ebinum ho a mo very chronic constipation yes very chronic team bi wa say akwaya kwankro da no so sa pepe especially mo a omanye stroke da no we say stroke ba it me affect nervous system no enti eba na sa it me affect vagus nerve no so na de yon kakra ti eba na sa mo ta wo sa chronic constipation I am team ya de na ekwatena wo mo so sa na tie na yesen wo pudendal nerve no de eno se merima wo hoyi obe ma na nkasa no eno na e control no se ebe sori agina so pa se ebia oba bi be so obe manum ama watede obeti yaw se ehho hye anase ehho enyunu ni nyina no pudendal nerve no ena e control na kire se eno enya adwuma obe ma no so se eda ho ani ada wo se bema na drum pempen so bi a ehho timi hiti ehho timi yehye se nipadua na nkasa no se de o touch skin na o timi ko touch obi skin na o hu se we de honam ne honam ka honam ho ana ye hye na se honam na ye hye o ka be pe na o ka o de won saka obi ma no so a sa skin no se temperature no se e bia betima ya nwunu ana se betima ya hye so what you say ebrebe na ya na ye hye ebrebe na ya na be ma ye nwunu
ye pese ye hu bibi wo ho na ebia bemba bi wo ho a ne nsɔre mu krampo no ne nyina so no ebia dum pempen so se me ye nya haw kakra wo ho ana se bia ba bia deda ne de ene e ma hyehye ye wo se eya na eba no ye be ma so a ete se de skin na in the normal body skin na honam na Nyankopon nim se den a o skin no ba bia wo bia no body temperature na betima rise betima fall okay so what you say na mom no akoye se ye nipadua no ye reproductive system na nkasa ye ba bi o hono ma se temperature no e high a enhye dem pe okay ye testis no ana say ye sure no aha eno no enhye dem pe temperature bebre okay anti high temperature be kind of peneke say e come the problem say ba no sa obetima ye infertile na say akonya say obetimi di anyense oba no ebe yedin na ya na ma azospermia nyina ebe mo no yes pepenetie anti say ko ba no say o temperature e ko soro a obehu say so na nkasa na eden ate ne ho kakra afri onipadua no ho okay yes ba bi ne anyuna obehu say abeketwa aha afam onipadua no kakra okay aha anti e ba no say ense de nye problem Nyankopon nim say de asitie anti e ka say ya na mmemma ense say ye beta hye eye boxes a eye tuntum say de be ya enko shiwbi emba nipadua no ho okay what you say yes pepenetie anti say bia oba de nsa ebeka obema no ho na say obeti de ana say onte obeti ya obi a efri sa nerve no na ke say enu nya adwuma say oba de nsa befa obema ho kra ma na asore no edin anti document ya sia na say mema ne bi wo ho a enu ahodo aphrodisiacs ahodo ya wodo moto no mo kwagege enu hospitals ahodo adan a me be man hyeda ensole no eya na enam sentine no so betimi amasa haw na ba yes say santini no ehho ka ebetuma amasa haw na ba okay and sa haw no so ba sa aphrodisiacs na ono no say one solve problem na enya adwuma because aya na mpempi no yehunu se ansa na obe mebe sore no na efri mojadodo a ekọ obe manu mu wahu na efri mojadodo a ekọ obe manu mu enti abra obe nom sa aphrodisiac drug no pepepepe obo se amani pedua no a pump more blood ekọ obe manu mu okay sa pepe the pressure bi na ekọ mu yes the pressure bi na akoma moja na feel obe manu mu dendenden na emom no se nerve no enya adwuma obe ye wa adwen se oni oba ebehia anke wo se anka friend say obema no etimi esori gina de na mom abra wa ya wa adwen se oni oba ni behia no krampo no nerve no enya adwuma entimi send message no enkomma bema no ye de ensori okay because even so moja bedi afusa ni ye krampo wo mu a nerves no so edi ho akotene what you say nerve no ankasa no edi ho akotene se moja no bedi afusa ni ye wo mu a entinya nduro na obenom na bema obema na sorry as I was say nerves no so etimi ye na adwuma kama say de sefata donc afena ma no so still afena mate 21st clinic say want wo nipaduase a enya de say obeta yaresa aseda enti aphrodisiacs na bia nya no e na ekọ akoboa nerves na hu aka no wan hu say bia nerve we na hu aka enti na ma sa how na ba ebusia obeto nu atu sika egu I say Sompa television so tara one television so wo hwe udwumadi a wo hwe ya healing point apomodin church eda kwasi ada bia no nsia pebu na yetena se ede ebesom wo na Sompa 93.1 FM wo Kumase Asante Matem Sanso na Sompa 98.9 eno so osunyane bono Matem for to the fa ho na Nkranza Sompa 90.7 eno so bono poye Matem for nyina ede no enche akasima be se 9 na ye bie huma no ede atom doc wano si bibi so se ye hu nsunsuaso no ye hu course no ye hu nsunsuaso no ekwan ben ene ye befa so a sa ha we say ye betimi abo ye ho ba ya na se ye besi ado yes Wanda was say hu nsunsuaso no de do say last week your boss be brave enti but ye mre ninti no ye de besi ho kakra because ye ba sciatic nerves ne we no mu nyina say oto atintini atwetwe ehyehewo ne ade nyina ebi ho kra na onfen krampo timi eye wo ya otin timi adwa ho sa ne nyina no dodo na every nerves na ebi ho no ma na ya se timi emu tutimi etutu no pa ehyehye no ne sisi achi oje ne ho ba bia nje ne nyina no
nerves no and this our problem no eba na say nerves no say ho ba problem a kwan ben so na wo so betimi afa aboa wo ho okay na atimi aboa ma ayaresa atimi akonkan okay so nerve ho problem a say yes sciatica nerve problem kase pa say occipital neuralgia say ulnar nerve palsy say bia ye won sa ho say ye wachi osisi ni fa bia no de edi kan no na say o de to adwemu say problem na e ba ye no enya aduto doko na ayi bofo akese ya waken me na no mo ahwa na ya anti ase o de na ase wo ye won sa se mo nsa wo so o mo aya no mani achi popopopo obo ho ana ne kon sei ni titime wo so saa ne ho ba bi wo so ni nyina ka ho bia na ni nyina e ka ho because ni nyina ya nerve problem but dia wo no cause okay dia e wo no cause nti saa ne ma ni nyina no aba no kwan ben na ye betimi afaso aboa ye ho te se de wo ka no yes saa pepe na me ka say de di kan no na e se wo saki wo ho se ya de wo ya abai ana say ya wo ya mi famu enya aduto enya obi na to wadu o se o de sa mentality na say sa dwen no eto timu pe se enya obi na to waduro na obeye den obepe eho aduro a okay obetimi asia no kwan what you say okay because you see akwa America ya de nerve pain we oyi ni pattern bia to hono ma emu for de e wo nerve pain okay e wo nerve mu how and I say ya obi a motin wo nerve mu oyi ni pedu si ho a yes emu for e wo nerve pain wow sanso na ya bibi mu ha say and I say Ghana ha say no sa be penete ni pe bebre say ya wo say ya me obi a betuma nerve pain what you say enti enya ba pe ka hu say enya wo nko a ni pe bebre e wo enti first enfan to wadwe say e ya duto oyi sa adwen free hono ma afa yento aso de etoso mienu e wo say exercise okay exercise no say ebia obekeka ka ho kakra yes some small exercise bi na atima bo ni pedua no exercise no say obia wo exercise ayeboa no enya obia say bia nerve pain na okomu no enye de obi beye na yesa wo so ye okay nemom ejina wo problem enti wo hu say de wo problem no sitie na so koye exercise bia obi eya ho be kire pa yemfa ne say obi a owo lumbar pain ase ne sisi achi honom no ya ka kire wo say osisi achi no wachi dompe no mu abiebie kakra honom abiebie kakra enti wo koye exercise na okoto na wo sorry wo be pra wo ho okay enye mo baako enti wo sa nipa no o nante na no enne ye exercise amount okay nante no eno na ye exercise amount enti men kokoto en sorry obi o hono ma o se on dia no pa bia o ne dem na okoto na sorry eba no sa ba bia ebetimi aboa wunie obi a o ne to asentini etwetwe no na se eye ne ya efiri ne to ase e de fa ne sire mu sa aba down o ye sa exercise na ebetimi aboa kakra okay eno so se wan hu ye na se o ye koduru pempenso bi a okotodwe ebetimi ahyase se eye wo ya kire se o kotokoto na o sorry a o exercise o gluteal muscles aye otonam na nkasa no okay o exercise sa nam na e wo hono mo no afei enu ti a emma na se bi omo peto no omo tim omo yes exercise no so omo koto na emma oto no so e dey eba okay afei o say exercise o stre na chi and the hamstring muscle no yes ediba from nyina afei se o ye to so na se ebia onhu ne ye papa wa ma obi an control sa exercise na se wa hu ne ye na okoye bro so a ebetimi affect o femoral nerve okay eno na every o hips honum ede beka okotodwe enti ebedu pempenso bi na okotodwe eye wo ya okay enti eba na sa o nanta na sa okotodwe mu so a hya se eye mre enti ebi bronyi beka se buckling knee buckling na se okotodwe na se de ka komu no hya se eye mre ba okay enti so okoto na o sorry sa o impe problem bia men koto en sorry sa pepe enetie afei se on se impe problem bia na sa o kasa o koto sorry a o send the pressure e koto hip flexor muscles
o hips ho sa joint na wo ho no mo no obo se ho no mo so ahya se eye o ya nti ebetima ma wase ankasa wayase abahya se se etutu ankasa okay abra umpe problem bia se ebe free akira abra wo exercise no nante nkwa na beboa enti abra wo nante no so menko nante mro so because too much of everything is bad enti so nante a ene ebia se ebia obeye some gentle stretches bi wo won so eno so beboa wo pa menko peje no ma mu edu especially mema no o say me person exercise nti me ko gym no ko peje no ma mu edu ebi ho no ma ebetime affect wa chika se na nkasa na ama entrapment bi aba ho no na say nerve compression ho no betime ahye pa tutu ankasa untumi nda afa menko tutu America ni nyina no hwe ho yi a obetuma ye exercise simple exercise doc fesi wa mama ankasa no betuma ye painkiller amount fesi wa mama fesi wa mama ensem ne doso enkofo fra na efra homa no ma yenko mu homra na ye ba de aka no uyi wo nsem na no wia na de atoa so e de ama yansa na yetimi asori abusia Sompa television so ne tele 1 television Sompa 93.1 and Sompa 98.9 Sompa 90.7 healing point jumedie and ayede ma wono domie wo Facebook YouTube TikTok Twitter Instagram LinkedIn any social media applications en kayeno and one is search engine wono wo bo Sompa TV and I say be at 1 TV and I say 21st clinic e krampo de ahye ho obehu se beba na dwumedie no do adwen chiraba na yetimi ahye na yenso ye wanu ye bia yetimi e de amao aboa ewo ho yenkwa homa no so wo how bi wo kosabi wo adwen chire kakra bia na se bia wo de bibi ka de doctor ene ye chirechire hu a bomodea na efresh abai se sie na doctor ene wo eni nkomo 0540 311 311 0540 311 311 and now 0249 311 311 0249 311 311 bia also the obetimi afre number mienu amedia to dwa yechi 0540 no 311 311 and now 0249 311 311 ebi frɛ studio line no 0551931931 by best ram some friendly the maboy so na doctor enemo enkasa medafon pa cha ma adwai hello medafon pa cha what men ka me mo adwo yeah bom to say eradia dom na won so radio admission Auntie, make us a the sciatica expert no waje me so 21st clinic why? Maybe ka the sciatica expert no waje me so 21st clinic why? Enti the sciatica expert 21st clinic. Me da say. Papa wo di baby a wo frefre. Maybe Sompa that would be frefre agona so adro. Pacho yentie o. No brother back me 50 me ever come the 9 left no ntimi time every na ye promote akwanya he family do mo O wa agona so adro. Yeah. Doc Pacho yi na no mayen. Aguna Swedru eno central region. Yeah, central region dia obeko Kaswa. Yes, obeko Kaswa mpatwa ane. Kaswa no se oko Kaswa obeko New Market obefa New Market Road anase Obom Road. New Market Road anase Obom Road. Kase obesi wa new ECG office na was our road no so no. Onye si wa new ECG office na nimu ha pe ye wo nhwe animu pe. Okay. Yes. Okay. Wo de bibia ni number na wa friend na no betimi a friend na ye ne wa kasa kire why? Yo, yeah, that's it. Yeah, that's it. Hello, me pa cho ma joy. 0540311311 and now 0249311311. Me pa cho good evening. Hello.
Me pacho do ma fidie ni ma me na yen kasa mfa phone ni mo why? Yeah. Udi ni baby a free. You don't just far. Because I think that's Takra de me pacho just pa yentie o. But listen what the thing is about immune system. Just an engineering. Oh. So my tattoo, my father no, okay. And yeah, doctor hold the bancha babe, but doctor was so started kura we ho sir. Oh, I said you have a catch no tell na ya to aso. Yes, and the uncle swan on here because I na eba sa problem we bia no cross amni abrofudro ntimi nsasa ya de we nerve pain. Say emre nti ensa de anka me ye kasa pa enti no de obokoso na abra onu medro na oye massage no enche bia nyame adom abafiri mu kura na watima na nte kama. Sana tie because you believe in natural healing. Natural so many pedua na nkasa ye den healing no ho se de be ya wo no e be firi ho kura se untimi nante no we nyina no na atimi aboa ma ni pedua na asena si ne dada mu. Yes, and yes in se obenum painkiller no ma na asan kwa kawa to ho. I na mistake amanfo bebre no. Okay. Made off for me pacho good evening. Me pacho udi baby a free. You friend me Abraham, you friend Teshi. Abraham Teshi pacho ma yentie o. Na doctor o kan nerve. Me person bisa say nerve no e wo twidi bi wo ho ana dey reporting ne nerve no. Jina so no doc pacho chi mo mai. Nerve na de no kwa se ni mo ni twi ne man kan de tuja. Me pacho o try say I had to say ntini yi a sensa ye nipadua ne mu ya no. But eno de enye moja na femu. Demo awodi bi FM to say nyinam kane a wa yi bi no. As also light, o press light switch no wadan ho a. To me ne fa ye homani mu ansa na akwa ma bulb na so light no. Aha sa ntini ni bi we nipadua ne mu. Eno ho asem na ne ye ka no me pacho. Yo, Mati. Yeah, that's. Let me say entry. Okay. I had to say entry, but when you the moja family, I say when to me be I say I'm holding 2 minutes and then why? Yo, Mati. Okay. Yo, and no one doc. Yeah, that's it. Middle from Pacho, yeah, that's it. Hello, good evening. How you Pacho, did the baby out free? You need mic and a coffee, Ashama. Pacho, your mic, until. Yeah, you say, Makuma bought for the and making one and it's but sometimes you say your body issue, I cool. Okay. Doc, yeah, no me uncle, embassy nsem na gugu. Yes, na mpempi no se wakoma ba won tentem na obodi no eyenyu na ebi ho no ma na moja ntimi ndi afo se ne yewu papa. Yes, because moja no ntimi enko papa e be ma wakoma na force se ebebo pompe moja no bebre na ko ni mu. Nti abra obodi no yeko na e kire se ni pedua no ntimi pompe moja no papa nti e ba no sa e te se de ode ahoma akekere won sa ho. Babia moja no ntimi nkoro so ho no ma sha se eyu na ye titiriti ni ade sa penalty ti se nipadua no moja ntimi ndi afo se ne ye wo nipadua no papa wa kuma na be try se e be pompi moja bebre enti e ba na sana amane bon tentem se ana sa nipadua na nkasa no na regulate o temperature se dia o nipadua no e be ye nunu ana se e be ye hye aha nta bia se ko ba na se eye nyu na eye nyu sana na kese moja na e wo se timi dia fo se ne ko nipadua no ba bia yie no entimi nko papa enu ti a se nso topa na ohumbe enyu pepe obon se nipadua na nkasa no nipadua na betwe moja afri o skin no ana se ohunam dua no mu obon se honam na asa se emomwa etwintwam aha na nipadua na enyu okay but abra moja ni nyina afele kama na nsa se nipadua no be enyu sa enti se moja ntimi papa na se ntimi mpompi moja ema ni dia fu se ni ye woni nipadua no mu yi a ena ebia okko temperature no etimi abana sa okay me pacho say emphasize to me here to say be boame
na wa friend no number we ya sorry ya why no wakasa ye me pacho good evening me dofo good evening oba paudi baby a free me kasa fra sante be kwai okay na say me ko no 61 no okay 51 and 61 61 yo na say asamaya si intinu What's your feeling now? Yet, no caso, me mammy. Hello, and your feeling the casa for phone him why? Na me say I me ya and so there. Why I say ya who 61 years? 61 Doc mpacho yi na no ne yankwa. Yes, and also say I say ya the di kan was say HA scan. Yetimi fan ko sha de ba ko. Enti e ba no sa ye hia differential diagnosis. Say we say HA scan and I say ye hwe omogya mu ankasa. Ene odwunso mu na hwe say unni infections bia and I say bibia eni wawudie mu. A ebetimi de sa ya wona ba. Na ya hwe other symptoms e ka ho na timi aboa ma enti wo de kwa yaresa bia beboa. Enti wo de ba bia de ko almost any problem dia. Okay. Ma ya ba ehwe overseas why? Mate. Also about 21st and offer number we ya wa free ya na ye no be kasa na ya kire okwan ni ye why? Mate me da. Hello Mpacho, good evening. Hello. Medo from Pacho, good evening. Good evening. Pacho, dini baby o kasa free. Ambassador de afamoy man me kasa fi adenta. Adenta. Yeah. Me Pacho my entie o. Ambassador me wana me why she every me wana me ko na why she. Oh why she? But I want to know. But doctor say ya na one do. I don't say. Doctor say ya na what I do. Oh, they be I want me. Okay, Pacho doctor then nkasa. Okay, but autism power hu. Yes, I na mpempi no bi oho no ma. Oho na say no body temperature no, or the nsaka no honam otimu sa ya hye. Dodo na ya dehydration. O say ya on the on te but the wife. And then nsaka no ho o say no ho ya hye. Dodo na ya dehydration. Na che say wankasa no feel say on ente say malaria symptoms. Okay. There be ente dehydration na so no mu nsuo mo. Ne ho so no e shower. On try say obenu mu nsuo mo na ntimi mboa no. Because on ten say one can say Bianca malaria na ba one can so feel say on why she na I will be doing near there and say be a typhoid. But once a body temperature and time be a hot kakra no and do a honor man dehydration na deba. Okay. Me do from Pacho ya da se free. Hello, good evening. Me Pacho di baby akasa free. But na yo mo just free to Nana ya Cape Coast mi Pacho yentio. Nana Pacho o te menka yetie wo. Na musuma ko ni this na uba na no wonder. Aya go na we right there. Should be study. Go over to my area. Doc what's in a kasa? Me Pacho wan kasa kese a yente wonka wa hasa. Kasa kese kakra ma ye wai. Najamati. Misi nto oshukono hosano. I don't we ask Oshu abano. Oshu abano. I don't we no go to them we can do example. Oshu na ngisa. Doc what's in a kasa? Yeah. O say ya nsansa gugu ho ana. I say she be son but nsansa gugu ho try na you go na say be sad. I say she be away you there. O kasa no, ya pese ye no o kasa but asa baby a on se nipa o atwo wona kasa kese na yenti o why. Nana Pacho te menka. But o kasa na maye
ma bia wanu ye na doctor entimi nyi wano why I said me say me be man angasa me be man dey no I say we na ku ase no sure no dia na ye ho oh basana we say I say we people I say she on the shoot do we no gugu ho na ye omutitim sana we to do gugu sana but I'm so you or one na ko heat rush no egugu ho e ho na ko eno so enye kuro ho anaba yes enye normal on fam kona yenhwe na dwunso mu nhwe ebi ho no ma na UTI akrampo na ye na saa no na say infections bi okay Mr. Hefa na eben ya obetimi ede na ni akere na ya Cape Coast yeah this and yes Koforidua na ka so Hefa na bebe no you say bia Koforidua na ya friend na ben ne doctor na won kasa ye why no ncho bebe be on the ko why yeah that's a pa me de shempacho good evening Pacha wan po me pacho onyakopo kita na so Pacha nyame na adom wadaro ma odi baby a free hello me feels me kasa feels me sad enzema pacho ma entie o Pacha maso betwa na nsifiri me nye mo mpo na nsifiri to me dama every frete o nye mpo a to sami ye kaka na antara me so afọ yeah finding it very difficult yet say o kasa no adaroma eya mama phone nkoba no ye na wabie wa no kakra ma ye why pacho kasa na kakra ma ye why yo mpacho wo say me nye bibiale mpo na nsifiri to mere ya da kakra fa na anta na me hye na wa afọ na ma asan so na me nani biu me sere biu no mu yam o ya me ye biu no pacho wedding fear be saying Pacha mo be 48 uni ya de bia hye ni pedua ni mu a doctor fo abie so a kire wo o ya de bi hye wo a doctor fo aka kire wo no mo kwa wo ma me bi da ebia me sama na ma nko di o se na fifrate na onya adwuma kra na emfifre et no mete ya obi o se ba bia o se ya na ba bi nso ya o ya Pacha o se o hefa Nam menna ni mfano bi ewu ni mu ya me yo pa ne nine mfano o se ya na okay na mpempi no se fifre 30 bebra eno ebi ho no ma ta ko dan se ti ko radio one in check pacho se fifre 30 bebra eno ye sign ba ko se ebi obetima wo typhoid na typhoid na ko se ebi ho no ma ewo mojamu kra on twehwe na ebi ho so etimi din sunsanso kakra den ebro ebedrum pempenso bi a etimi ha nerves na ewo tisi nachi enti ubehu sa ama onan mu etutu me ka ni nyina no e wo sa kwa yaresabia na ye nhwehwemu yes because enya normal say nipa say bia o ya de kakra bia na mfifiri na ho nyina afọ da bi eba na sa dia say ontimi nko nipa mu aha ti on famra yaresabia na enhwe no me pacho me do for ma joy hello pacho ma joy yeah it say Yankopon andom di baby a wo frefre we dey me no bad that seconds na me ho aba na me fle what in fear sem pacho me di 35 years ultimate last stay for how long aya edi be say sima ba ko sima mienu ansa na ho aba na sesen doc waso wa no be shia ya na wa pepe question na obisa na manage ho pa so wa dawo we say wo church mi ntiadwuma no mi husu because ni nyina ye de toto ho ana hu say dia wo ka no say ohun sa no ntem ampa na say because ebi ho no ma o adwen no party ase ene tama ye fa no say one oba ewo ho ebi ana oba no krampo 2 minutes krampo na no ho asane no normal say wo ho be sa no be 3 minutes time okay because wo ho sa no wa wie party ase
but oba bi ho no ma say no ho be sane no wa chiri kakra ne orgasm time no wa chiri kakra aha enti say offer sa ba ni bi na say bi a no or last be 10 minutes na say wo dey bi a 2 minutes bi a aha ho na wo be hwe ni ana no so krampo no eye and say about control aphrodisiac and that's for you believe in the natural healing. Okay. Natural healing they say your quite be so as for ni bi no me Obama say ya me sharat e what na say e cancel wan kasa wo be ma no. Now 21st clinic. Yes. Wo be ma na kasa no yet na say na ma kire omu say e step we kakra you say obesa siw dadam. Sure. Abra wo no medru. What I say because your start bi ho no ma. Oh yeah, oba no ho besane ne ntem abra wo be ma no. Ohun nyam besane won. Doctor nie. What I say? Yes, start bi ho no ma oba no ho besane ne ntem. Elo ba ko ne de ya. Ba ko ne de. Me mboso. Ba cho boso. Yes. E nyina sia de. Friend say obi a. Oye be ma na sa ho sane won ntem a. Ono oba e be hia. Ma for play na de endorse so be so mumu ni ade en be dorso pa. Afa mu sha hia na oba ne di kan tena so. Okay. Oba no tena sa na ho be sane ne ntem. Okay. Ena ye wo ma bi ho no so mo style bi a omo pepa. Sa style no utimi hu se ho kani epe sa style no mo a. No ho be sane ne ntem wo sa style no. Ye wo style mienu ab ma no pe. Ebi. Okay. Ebi na ye ntena so oba tena so no. Ma enjoy sa style no pa. Enti so no tena so sa na no ho sane ne ntem. Okay. Na obe man watimi anya kwan ya den atimi ya de obe ya nsa na wo so ho asane o. Ba anya sa wote so da ho sa. But once adwumadi no be koso abra oba ne teso nkwan de. No ho betimi asane ne ntem. Okay. And ba ko no de be bete. Doctor ni. I like that. What you say? Enti abra obe man no pese obi bia sensi esisi na ne kwan so no. In the beginning, when I saw no oba kasa. Okay. Say me person me no me ndro na dachi bi akwa de akwa me. Okay. And we believe in the natural healing. Okay. Oh yes sir. E kwa animu na o confidence no e build ba. E build ba kakra sa nti no bo say abefa. E bi oba no so kra na yi no so e te say de wo kan na yi na wu sa nerves na e ya na say ma oba na ten kakra. And only say be man so the more obey the more oko anim. Okay. The more utimi gina so more. Okay. Enti emfa no say one oba ko hia na say 1 2 wo jam na say oka say oh yeah under 1 minute and say e bia wo jam ntemu a the next time no on say nko ho. Okay. Because o person no meduru ansa na wako ho. Na mom o yes had na me can say confidence na able the ba na say o ye to so a at least emfa say within a week no e bia 3 times 4 times no oba say o member sam na e konkan. Okay. O here drobio. That's it. Yeah, that's it. Me do from Pacho Madjoy. Hello. Hello. Good evening. Fine, you know. Odini baby are free. Me free we popa so. Hello. Me Pacho do my fidie no na ne yen kasa fa phone mo ne yen te won kan ye why? Well, ni problem ni me ko me da so ya na me ko ni ya ka. O so da na de Me ko ni ya. O kon. Yo, jina so doc, o so da na ko ni ya na mattress. Mattress ni sumi ya be kan wo pe. So mu e ba na sa pillow no. On make sure so anya well befitting pillow. Aha. Pillow no e was sunya na oda so no. Odi ni tie no ko nyina to sunya no so. Okay. Say the be nko ba no say ni ti eda sunya no so na gap bi da ba bi anoko no wo no. E ba no sa obeda so na asa wo the pressure to ko no so sa ma na sha say ye den e ye oya. Okay. And then say wo hwe ho first. Second, empower oda so na say oda so na say etumu a e be ha adwen pa. Enti eba ne say na advice I be ma wo no say ta da wo nchemu. Oda wo nchemu sa na eya na mpempi no etimi bua ma wachi do mpeni bibia timi ye well aligned. Eba ne sa obeda sorry anopa no na chese. Why fine. Okay. Me Pacho, good evening. Hello, good evening. Me do for Odini baby out free. Pacho, me di neko. Nana kwao. Me pese free. Kofobia. Me Pacho ma yentie o. Pacho na aya sometimes is a before ba
First, I'm very and then you want. But second one, when you are back to my own man. So, I say, I know so correct. First one on the Hobber Bantam, second one over Ply, mad, no anything, dog. Yes, and also, Ayana Mpempino. I don't say the other can say no salon and terminal. I make us or you a bit more Buama. Also, make us say Otimia to Atwaswa. Or no, about me, she to Atwaswa, but new Buama and the members to no kind. If say all things be equal, say be our need underlying condition be, say be a situation Moja Brusso or need no problem new way. That's a members now I had a Atochima. Abe, the way can a yano say Dema, only Obaishia first one. Obon say Hombesa no come we semen bit maba out. Second one, Obon say semen production be smoke akra. And sure third one the only be cry a normal. But Obon say first one no Hombet master no time because say and no the obey money winning na hyper sensitive. And especially more mo ye bia channel. So bia wa get tomorrow 2 weeks and no call ba ho a ebi ho no ma. Hombet master no time kakra. Nemom osan kwa esen ema Osanya den eko ani more as in first one. Okay. Maybe on the third one no chese ni peduane hia America kan na send their produce sa semen ne sperms ni nyina. Okay. Enti say second one third one na say bia wan ho hwe a normal but ubo hu say wagina so ache. Okay. Sanity. Yeah, that's it. Me Pacho, good evening. Pacho, did baby akasa free. Pacho for kwa. O kasa free. You know, he Pacho yentio. Dan no ho kakra ma ye. Yente won ka online ni twetwesi dan no ho ne kasa na yentio why? I'm a simple. Your line ni mo twetwe. Me Pacho, what's a benka? Wallahi ni twetwesi pe baby gira ye ne yankasa yetio. Kafra wallahi ne yente kura mo kafra nya bo apaye. Hello, good evening. Hello. Pacho di baby or free. Yes. Pacho my yentio. Pacho and it's we be said that. So many be said that. You are many the first one. This one. You on never the national. I knew the national, but you know, I the Basabi. One of the African can be back. First is going to the first and other problem. 2 cents of sugar with some book. But this time, and so net the best. I'll call first round on we are. A the best say and son. I now person was a second one. My chest and you are more 30 minutes. European. But for now, okay. My dog when you are 30 minutes the be with dog. Yes, normal. Say ebia ono ba be share wie na ebia ho be san soro na bi ho atimi take 1 hour. Okay. Yes, normal pa bra onno medro bia de ba first no so na ntisa say abra okwo anim na bibia yes say nti waka say first na ne age na no me pa cho waja mfie say 6 years yo abra onno medro bia amfa obada and Jafan say, oh no, Bana share we know how many hours and son of our house. I'm sorry. Yeah, sorry, a friend number we are why 7:30. Best sorry, a friend number we say. Me Pacho be do for Ujala so good evening. Pacho, good evening. Pacho di baby out free. Pacho me duty actually possible to. Okay, Pacho my entail. The question is because duty now person ba not like you need to like
Blue boss. Doc. And I know from off air. Me pacho ya sorry doctor say friend no no nim komo why. Blue boss no dey. Kafra ya na ya o mo say ya. Me pacho good evening. Hello. Me do for pacho te men ka good evening. Hello. Good evening. Pacho would you baby out free. Pacho me Belinda. Good evening. Dumu afidie do na ye din komo wadaro ma why. Good evening. Good evening. Dumu afidie de nkasa mfa phone mo why tie wo why. Me Pacho ma sorry ho. Okay, yen kasa mpacho. Me Pacho me so me ha ne me be ma no. Na only this year. Bare 5 minutes. None of what's an say problem, Anna. 5 minutes. Only that said that Chroma and I are Okoba. Many a tell for. And a 5 minutes, none of what's an no. And he just a better 30 minutes and Santa, and not there or tell a chance on the more with it. First thing in our net, sir. Okay, Doc. Yeah, normal. Say ya dika actually. Second one do see a change no cry there. Yeah, normal. And no chiro say be man no good one fair dru. Aha, to obi anko no medru a edru no ye de na nka even first word boss wa 1 minute kra no etimi eja egu. Aha, nti o good on no medru sa penalty. Enti pacho so ne mu ye my why. Oko. Me pacho good evening. Good evening. Me do food baby out free. But me na ko na ma ta for me ka sa da me ka no anche mi na ma ntia se. Pacho yan kasai. Na I na me. O say Me say boko afika wan text me me ka me say me say program ana say program. Now so there there. Yeah, before ba na first round 5 minutes, my second one me 30 minutes. I'll tell them. And me womba I have program on that. Doc, cause there ya na the home man e man tem no. The home ma. E say obebo akwa so home ada. Say one na kola na ya say home mai. Me home mai me program this me jai. Doc, cause ya hawa na say. Time bia o ko ba ho asa say bia first one de ho be sa no ba second one ho sa no da. Okay. Utie TV no. Utie TV na em why. Me pacho doctor sorry a friend why. Friend number we why. Yeah, that's it. Last caller na ye fa doctor and some way twa to na yentimi sorry nkonwa so. Me pacho ma joy. Hello. Yeah, hello. Yeah, good evening. Good evening. Pacho udi ni baby out free. Efam ko ju ka sa kri da hedi. Nyina hini pacho yentie. That's all. My master been some man them and I me bless the sell of Kabuabe. Oh, okay. What's why there be na ma be man no I am remember. Masturbation. That's right. Yeah, sorry. Yeah, be sorry say see a friend no a friend line where you na doctor no nka self line. Why? That's you. Yeah, that's it. Yeah, the thing you know see now so number ne dia na number se na me bobo so no 0540 311 311 0540 311 311 and now 0249 311 311 0249 311 311 ekita empenyifo no fresh say doctor beso no no wato so azuka me da sefa koma me manager ma me no ne omo friend no enkasa CCI emfa ma me doc ebre no aso entisima ba akopɛ wasɛm a etwa to ene nerve damages and repair no hono na emfa into apo da wase nerve damages and repairs no de ensem bebre eta to ne mum no yamre ni ntie de besi ende na next time no yafa topic for atoaso. Okay. Na de make kira tiefo nyina no say ba no nerve pain pa de na say nerve ho problem a
man dan dwen honda se abrofoduro bitumi aboa abrofoduro ntimi mboa ba biara da yes painkillers ahodo nyina ye nonom nyina se bia yawo na ye te ewo ye namu to ase ne we ni nyina no se every nerve no nko ade obenom saa ko ha obrebo okay obenom saa ko ma onase atatai na kese ko se o kidney ebi o hono ma onoma na side effect na wonya no ekodun pempenso bi ana amana na se tatai o so ko hospital mo check mo se hwenye no ka hu se aduro no first na ona ne ntesa o se na e potnas kakra na tatai no mo se hwen haw ana se hwe enye wade ntia tatai first na etesa yes bibi e kira o se aduro na o nom na haw kakra eba ekodun pempenso bi na na ne nyina ba e ka se wi a afi oji hu ba bi enje sabe penalty ana ni nyina so evidence e wo ho omnye na e kan omo na e kan so omunni aduro ho okay na aduro etimi sayade no ankasa eye abibiduro na emani padua no ho kwan se ehili no ho ankasa entinde me ka kire se nerve pain ankasa na wokomu a West Africa nyina no yana yaji yatum 21st clinic yesa ehon sa ya onne sa ehon titriti na wote ehon hyehyew ni we ni nyina no okay ayaresa bia ne ba kope eye 21st clinic okay Ghana fa na nyina ya tu enkrabata na apete entino oba Kumase ahwia overseas eho ena yewo Kumase ahwia overseas Accra ya enkrabata ne miensa yewo Dome Kaswa ena Tema Community 1 sanso na Koforidua yewo ho Takwa yewo ho Obuase yewo ho ode ko Sunyane a yewo ho Techiman Nkranza Brekum Goso Dwaboso emyeme bebre esanse yepese ebeben waboboa no na wo so watimi age wa yare sanenti no emfa nkoye painkiller nsem na man bi na ka na asem wa se odbe fat dropping edi akọ ayaresa bia no aya na ommoka ensen se obetofunu adaka okay sa pepe enetie enti obetme afre number no 0540 311 311 0540 311 311 0249 311 0249 311 yes 21st clinic ya yaresa bia yare bia every oti ekopem na ase no se oje abibiduro edinku ade a okay na kire se 21st clinic no ebe your last stop say you stroke say you dey o ye mbo ya dey so I no kire se ya dey bia 21st clinic yes ya da was Dr. Salifu Yusuf and na yete na kan me di do hene ire mame akua ye bo asia modon fond de dom ya da se ne ye besai ato adwumade so ye healing point o china 4 p.m. repeat ebe 20 ya na wajebre uji DNA owo ahine champion bema wade to aso ewo Sompa TV na afetara 1 TV so dwumade ahodo no etimi ato aso ede amamo